Aktualni prvak Hrvatske i nedavni osvajač Superkupa Zagrebački Dinamo ugostio je u drugom kolu elitnog razreda hrvatskog futsala Splitsku Torcidu. Klub iz drugog najvećeg grada u Hrvatskoj preživio je dodatne kvalifikacije i u novu sezonu ušao s pojačanjima poput Bilandžića, Asanovića i Lekčevića. Utakmicu je obilježila tvrda igra sa obje strane, a Dinamo je u konačnici upisao novi trobod i tako najavio lov na obranu naslova. Već na samom startu utakmice pišemo pogodak koji će se kasnije pokazati kao ključni trenutak dvoboja. Luka Perić primio je loptu na 13 metara od gola, lijepo se okrenuo od svog čuvara te pucao između Mišerde i Grubišića. Ništa nije mogao Josip Bilančić na vratima Torcide. 2 minute kasnije prijeti Torcida preko Grubišića koji se sjurio prema vratima Dinama, no spreman je takav udarac Ante Piplica koji je prošle godine bio jedan od ključnih igrača u osvajanju naslova prvaka Hrvatske. Torcida je dodatno pojačala tempo, pa tako u 7. minuti pišemo novu šansu. Ovog puta Mišerda je svoju sreću okušao iz slobodnog udarca, Piplica još jednom odlično postavljen. Prebacujemo se na desnu stranu terena, još jedan prekid. Dinamo se umjesto izravnog udarca odlučio za kombinaciju prema Čekolu. Tražilo se ovdje i igranje rukom, no suci samo odmahuju i pokazuju da se igra nastavlja dalje. Težište igre prebacilo se na polovicu gostiju, Zonjić je presjekao dodavanje Mišerde te uputio udarac, Bilančić brani, a u ponovljenom pokušaju mrežu nije uspio zatresti niti Vučković. Odmah u nastavku akcije u prilici se našao i Prgomet koji sjajno gađa i pogađa vratnicu, ostaje 1:0 do kraja 15-minutnog odmora. U drugi dio dvoboja bolje ulaze plavi. Filip Novak svojom je kretnjom lijepo otvorio prostor za Gudasića koji sigura loptu na lijevu nogu i tuče, ovog puta kao pobjednik izlazi vratar bijelih. Torcida je na svoju šansu čekala 6 minuta, iz prekida je pokušao Mišerda, fenomenalno postavljanje, pišemo Piplici, a nakon odbijanca pucao je Tešija, no lopta prolazi iznad gola. Do kraja utakmice, nošeni konstantnim navijanjem s tribina, Dinamo je vezao 3 izgledne prilike. Prvo je pokušao Perić nakon pola sata igre, koji je savršeno okrenuo kapetana bijelih, ali nije uspio nadmudriti Bilančića. Zatim je samo minutu kasnije i Čekol pokušao lijevom nogom nakon izvođenja kornera, vratar Torcide još jednom brani. Da bi ponovno Perić bio u glavnoj ulozi u 39. minuti nakon ukradene lopte na polovici Torcide. Zagrebački plavi tako su stigli do druge uzastopne pobjede u prvenstvu i sada drže visoko drugo mjesto odmah iza Dubrovačkog skvera. Dinamo iduće kolo putuje upravo lideru prvenstva na noge u Gospino polje, dok će Torcida igrati još jedan težak susret, dolazi Omiški Olmisu.